Hey umuntu enda abuke indzaba. Ngigcine ngiva ipresident yaseMozambique ithi ayinamabhasi okudlala ayinathumela amabhasi etela. Umuntu ayobuka ingonyama yakhe la ayipake khona. Ya. Ingabe simelana nje ingonyama yakhe bayicremile uthola sebayithethela abanye. Mara lo muntu akabathathi la. So uthuma ukhuleka ukuthumela ibhasi le. Kusile babe, ulele kahle. Yeni. Ngivukile. Yeni. Ngicala ngiva bathi bayaloyela sikomu. Naku baloya sidudla. Naku baloya mfati. Kwene njani kusosakateka phansi manje Hawu, sebenzile. kurong yini ukuthi nangikubingelela ngiguqe phasi. Angisho bathi impumalanga yoba ngaphasi kweswatini. Manje ngiyapractice nyalo. Hayi manje, ngekela kukhuluma bathi indzaba zabantu manje. Ayikho nje indvu njengaleyo. Ayikho ucabanga ukuthi singavuma thini siyahlanya kanzima. Cabanga nje sengishayela imoto ukuthi iToyota ngaphambili ngemuva inebuso bembolwane. IVW ngaphambili ngemuva inemnenga. Uqanga singavuma mina. Asenishiyekeleni manje. Athi ngasikhuluma sezaba singafuni ukukhuluma. Yo, vele mina ngiyafisa kuba ngaphasi kweswatini. Hamba phela. Cabanga nje sesina Top Gun, siyemhlangeni. Yeni. Sesilala esigodlweni, sesigidza ngemabele. Nyanza le. Kumnanzi. Cabanga sengigcoka indlamu. Hayi manje sebenzile manje Nkosi yami. Awunawo amabele wena sebenzile. Wena unetikhwama lethi betfala amabele. Usele tona past participles bani utangikhulumisa kaphula. Indlamu yani uyovela tinqulu tenjuba lapha. Ucabanga ukuthi inkosi iyahlanya ngathatha isidlikidliki lezi ngangawo ihambe yosifaka esigodlweni. Uyangibody shame manje. Hayi khona manje. Ukujela ngathi utangikhulumisa kama. Nase ungiyekelela unginike delithini. Angisakuniki inzamba udodibona. Ya ngilo lohlala uthembe kona lokho. Uyangisukela uyangikhulumisa uthembe kona lokwangu. Uthembe kona lokwangu. Uqhabanga ukuthi wena inkosi ingalunga la eMpumalanga lana ngobe 2 days nje siswatini ova basimaphara angene esigodleni athatha tagila nemahiya nemitundu yenkosi bothengisa 70 rand abe complex. Ngekazalunge lo muntu la ngiyakutshela. Eswatini kuthiwa inkosi nayo iphuma endlini nonke niyema niyafreeza ke izi yofika eairport la ehamba khona nonke ninyakati inayise ifike eairport senanyakati. Ucabanga ukuthi la eMpumalanga khona labangamela lana ngoba ninenihlangana nemngcwabo ekuseni niphethe amabhiya nibingelele lesidumbu. Sengingakhona kumele inkosi. Nethi ufuna ukuthi ngikhuluma kabi manje. Nje yini njalo lo ikhuluma? Ngikhuluma iqiniso. Inkosi yabantu inkosi yami 2 days nje iSouth Africa noyifaka igonorrhea nini. Ngiyanathi abantu baseMpumalanga nikhohlakele kabi. Uthi abakhona labantu baseMariti athi uya ngala eMariti bafike bathi inkosi iyahambanya. Inkosi iyahambanya ngoba bakhuluma lesinye isiswati ngalapha. Athi uyajika yabuya nakafika la eJerusalem over bathi iH1 inkosi inyamalele ngobe kungabe kuyiVW legame akubuyi phela. Awekalungo lo muntu la nemali yakhe ihamba ngeventure. Imali yenkosi ihamba ngeventure ayinama security. Labo egenula fast. Wena baba uyathanza yati kumosha inkulumo. Kuyakhulunywa nje lokho ngenkosi. Bona lokho ukuthi awukhuluma njalo ngenkosi. Ngikulokutamenta ukuthi angalungi la. Sike la sikhuluma noma njani siyasaqaka siyagenungwa la. Cabanga sengilalela iHip Hop yaseswatini ke mina. Ya matamatisi sitapela abantu ubutapatapa. Matamatisi ubutapatapa. Angengilunga ebebe. Manje leyo kunginika yona igcine njani? Sala uva wena khehla nzini sala. Ngiyadlala man, ngiyadlalela man, ngiyaxolisa, ngikhulume kabi ngenkosi. Ngiyaxolisa ngiphe. Ngiyakuncisha awutholi nix.